Jotendin jo Salame County ma Isiolo koro jiwo mondo jakom manyien kachiel gi commissioners mag duol matayo yiero pacho ka IEBC mondo cham mapiyo gino magiwacho ni biro konyo chwalo chenro mag yiero madundo. Ka giloso e kinde mane gitayo nyasi mar Eid al-Adha, gikwayo josiasa mondo keto okenge mag nyayo kwe kod manyalo kelo kanyakla oganda jo Kenya ahinya to motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Gi e kindego gimedo jiwo oganda jodin mar Salam mondo obed gi chuny mang'won mar konyo jogo maonge kod nyalo. Nawahimiza pia tuangalie wale hawajabahatika miongoni mwetu, hasa wakati hii ambayo uchumi ni ngumu, lakini bado kuna wale ambayo wako na uwezo. So mimi nasema ya kwamba tudumishe amani despite the hardship of the economy, na tuwe tunahimizana tuhimizane mema na tukatazane pia maovu. Tunataka iwe kweni Eid Mubarak. Inshallah tunapeana tu heri nzuri kwa sababu leo ni siku mzuri na ni siku njema. Inaistahiki tuwe tunasherekea sherehe ambaye ni sherehe njema, tusisherekee sherehe ambaye haistahiki. Nadhani kwa IEBC rais jukumu yake amemaliza, bunge wamepitisha, lakini jukumu imebaki ni kwa Chief Justice, na hatujui sababu gani mpaka sasa Chief Justice bado hajaharakishwa kuapishwa commissioners. Kuna by election mingi ambayo kwamba iko pending. Tunaomba ofisi wa Chief Justice isipite hii wiki inakuja, iapishwe commissioners wetu waanze kazi ili pending by election yote ikamilike.